Hai Sobat Bali, saat ini kami berada di Desa Pucak Sari, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten Buleleng. Hari ini tanggal 8 November 2018 merupakan acara pernikahan atau pewiwahan antara Ketut Purnawan dan Ketut Damayanti. Adapun acara pernikahan merupakan prosesi awal dari Grehasta Ashram, yaitu proses dalam sebuah berkeluarga. Dari yang tawarkan cinta, 1000 cinta, tawarkan bahagia, tu singkau mekisen hatin beli uling adi, tu singkau ngilangan rasa sayang beline kapening ragana di tua adi ni metulis di hayalan beli. Keucap janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi deh adi nutugan tresnan beli abe kepelaminan majangkapan selaku alaki rabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan sing tua dimunyi adi dadi kuranan beli ageng pas wejan yang widi pawiwahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangka iraga dado siki. Janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi